Hi. Hi. Rory. Carif tú réir. Oh, tir be? Neach tú amach caribbe? No, neacha. My dad is bailach amach. Actually, ní mála bheits a tachla mén, is cin ní spooky. Would you fósí sa géirí? Yeah, tá. Well, lís ar ball ach ní sé cinúir mar sé rás go fúl. Oh, tá sinna san ospidal sa daingen. Ach, I could have ceart galore. Well, ní me cínsa. Tá dad an íoch fi an páiste. Is frí sinna. God a darlacht a cho se sa bheabhar. Híag fád ab. Ach, bíonn mar sin le páistí orintanta. Ach, tám cinnte nach bhfuil annach false alarm. Yeah. Níl mé géirí bheith fisrach. Well, tá. Cén bailach ar airí tusa nuair a fós dad a ríis? Well, dusach níor ma cínsa. Ach bhí san go bit bhí a tasal wa dad, you know? I mean, bhí netted girlfriends ag a sulla fós a sinnet. God, a bheith coideach o bimbos ceart. Oh, waitan. Ceir é? Katrina, bhí sin mar cheann go girlfriends dad. Ouch. Oh, tá tú éis? Well, a bhálart go scéalta bhír, mar tá méidirach ge mocht. Just tháinig mar éis go mála facail am héins gefin. Oh. Wat é míal, ní mis an cuasús leis goigur chataslam sa réid, as cór cholaghanna. Céirt? An chuí chaime se leta? Se, an chuí chatasalamsa. Gom leis go. Tá mé trochttar nói was tobisteach Eileen Lynch. Liom sa stúdio an seo tá an bleachtar Seán McDavish a tá chun garan poibli a dhéanú I díomhne na trágóide. A bhleachtere? Guribh míle maithagad a leabhráis. Fémar a sóldíomh frithug corp maná Mrs. Eileen Lynch an seo láthair radio'n phobal I Ros na Rún Tránthóna lá nolog. Meastar go raibh sí básíthe an Tránthóna rimhe. Tá mí dig fisrú cúnsaí an bháis fi láthair. Má chonig tusa rud ar bés an meallach, go deimhin má bhítuair phríomhráid Ros na Rún an Tránthóna sin, nó go speisialta íhan nolog idir a cúigus an íclog. Nó má chonig tú an duine marmh úr ar bé an lá sin, íorann muideart dul I deagháil. Glachfar le gatholalas faoi rún. Agus cá hátear chórdal I deagháilíomh. Is féidir gléach ar an stáisiún áitiúlann seo, nó ar an gceannaras an ghaileh. An ifar an sin, an náid an nua héan, a dó a trí seach an náid an nua héan. Agus na hibricha sin a ríis, stáisiún Ros na Rún, náid an nua héan, tríocha fiche hocht tríocha, nó a náid an nua héan, fiche trí seachta nócha héan. Well, a seach am agunne glúcharú. Cydw? Tá me go le gluchar na Gardaí. Camuidir nógus mórálta ar civic duty a cholína? Cydw tú réid? Well, chonig mi se Eileen I nalog. Chonig túi? Chonig san stáisiún radio bhí beag an gnóla dinain. Well, déach sé tárlógur mi se an duine dearnach a chonig beor a síl seo I. Gwyl yw'r eisiau beth i hec ni'r yn teiswyd? Mi'n siarad rach go dw. O, sbrawd o chyn, ni na wefe clon tan nil chyn. Wys a grom o crwg o'ch man siom wytein, grom o chyn. O, Daniel, sal ni mynd tu. Mes ma chan si meg Nancy cael shifty yno. Yn sia? Se, tas a tein chwi mich si sal o ffos ship. Ni doel am ei. Wel, ni'n sian doch o'r cysd o'ch ydw. Tas a tein ymro, Daniel, rwyd y behor o'ch machas teachiad. Wel, mor a hórlíonn se. Tá go leorla déan ag náis sa teach. Agus an rinchuí, ní gá gomsa a bhean chéalach ar amach a siú píneach é fánacha. Lá má hana seat. Oh, Vin Dillon. Se. Sin clár de spontas táma bhí ar siúla London. Tá si can bháin nach chfuil. Yeah, sa dréintach. Oh, cé sin?
Stoilm gur bhí sin máthair Dylan, drafór Tom. Brenny, dúirt sin seo. Carmel ní gachartaigh. Ie. O, fi eisiau chybig bydach yn sy'n ar o. Tás dochreid sé an bailach fás an gasúr. Bhíonn sin beag bídach ná do bháin agus an céad rud eile. Tá bhain arm. Ca ghfuil tá búrtha margheall ar sinnéad is stathir. Ja, tá. Ach, tá rydyn sy'n rhan o'ch ma. Fi meg sŵl a páiste. Fi sé júni. Oh, man. Chol ma'n dyrnacha. Rugw marfa. Oh, Rosia. Jesus, I'm quite insensitive, I imagine. No, you're too. Sure, you're sad. Caithfidh go raibh sé sin ó fásach deit. Yeah, vi. Tá sé Jackar leabhart faoi seo nach bhfuil. Tá. Chfuil is agad. Go díonn sé. Ní credan tú mé. Yeah, Ketan. Actually, Rory. It's really easy to learn that. Sin a dearn na cholíní ilig. Rain chuma. What a pals for. Wel tá brón ar man is bhleachtar ach ní me ná cíine bhar éon brudile ach Tásúil am gur chuide meileh. Could an gap blóra cuma cé cobbeag? Sin na bhí mé héna cheappa bhleachtar, mar dúirt me le Angel an teir maidin ar a chola me chuoine radio dúirt me le deanna deirm se camúid glúchan na gádaí láireach. Na rúirt Angela? Dúirt. Wel, bin sásta gúnaí cabhrú leis na húdarás pe bealachas féidirin. Táim cinnte go mííon. Letal siar beáí in isis man ar bhiste leat. Dá tusa an radio ag sé clog. Agus casach an túsal maglachtanart ag detar éis sé. Dír a chéh leachtar. Is níacha tú duine ar bé ag techt nó ag imacht adas a bhí amháin? Ó, duine ná deorí bhleachtar. Is nuair a bhí tú ag fágáil. Thug tú éon rud as an gnáach faoi deire mar jouler Mrs. Lynch. Ní rá si ag brathanú búrthanú tada? Ó, ní rá sí bhleachtar. Bhí an dúmar ar. Bhí sí rám gur si súl go mór leis an nolaic agus mu sin. Go níana dí trógur ar mehacht. Scán broch seo bhleachtar. Cecha siimplí is a hálinn timpistí. Is bhíor sin. Well, ní conóig mé a chudébre níos foiidethú. Gur raibh míle mágad as do cóibrú. Slán in isise bhena íarán. Slein. Ná bach le dul síos an éana plumsa is féidir le a bhealach féna dhéanamh. All right, mar sin, ceap go leor bhleachtar. Slávan is. Certain is seart. Dins tú brégad an bhleachtar sin. Rinne sin is. Wat ty ceap gur warm is an bheitsin, bhfuil? Wan you're in chedwyd a jam a wari. Seachan nhw hyn yn eisiau fewn. Na go dé dhéidir tú. Wara tasa Eileen a ní bud hiúlis an ué seo. Ista fel. Na go dé dhéidir tú. Wat is y bagr term swyl? Bhfuil? Gwrs yn hwnna? Gwrs yn bagr term? Mas mwyn if you want it, fewn. Mas mwyn if you want it.
Tá Dylan go má leis nach chuir. Tá bherte go go agus bhí Dylan churí bristan nó nach ra táman se go nála ach fechan is spríle evan gon febre be. Má scéil. Mar déit se bheith stuling an pí selle. Well, go dtí gá míall seoige sin leiscail am mar réá. Gom leat. Á sé céntin iad febre behan, fé se fannachtteach fad ágringtá. Ach ré nos í dom go mé míhall geirí fannacht an seráada. Se be sé gur an versteí bhar Somália Angel leis na. Mus go héin. Bit achníon sé dochar be go míall seoige bheith leis héine fe písa. Bes go bhnach sé sinó cecha sríannach chu ar a hanga. Jack Brennan Tom, Norm Defrian no me dernachlein sochreide. Brenna, cínta gom leit ar hort go Evan. Dit na hort slumach just heb an gráte le gasú. Níl fibre be hannas réó sé Dylan na vesta tuairte go. Nach cha? Se. Má Jack. Nus Evan, bit go má Jack nach mé? Má bhochail. Oké, slán bhochlaí. Aber slán. Right. Put you after it. Could you get the house or how and Tory name it your Harl? Oh, because I'm Shanford Kane the Gooney win. You're Mario. You're at Margaret Nadgen. Kevin, do a has my rollet. Near leg my lover. You're at Jim who? Hitchy. Is she munal? Near leg my lover, because she needing you. Ní aine san nírinne na me tí de haachú. Stop! Níor mhara mise Eileen Lynch. Cén chúis bheith amsa le Eileen Lynch a bharú? Le me se stopú? Ní yard na mé, Nis, bú tíochtú be mo dearnach. Níl me gáil éite bí lása. Agus níl tú go tachreid? Níl. Agus níl tú go lán le paidir a chu le anam de charadílis? Níl me se gáil halú me bhéla cant lása ní smó. Dén de ráráid, com am sa go dí gan stú. Ach be cínte go me dína an met a caiint sa biad an sa fiarí. Mes tú cén fá nach bhfuil Angela ígid an ag tachreid. Wel bíú acu. Hello, John Joe. Shy. Ceachúisih, bhí mixú nach mar sé bhimlí ag an tuchrid. An se go mu go gimocht in stíide chudíhah? Ní an ach ra gurí rálah go réiteo mis sin duine ar nacht. Mátá sé sin an ráid leta bhir. Om se man goúil le dí stórta go dachmeach, agus borías ba heidir cin go divin nach cha féidir. Dé tarrá fé léir tetí me. Fear bá sin. Tá dúna deidir scotí má cha bag Tábrúnam si a chuineála feidirach ceán an milci bar an duine go merte. Wistir. Cámú tí a fao nachcha. Agus céú le viní agus stille? Nes? Nis. Ó kid ar sib? Gur má go. Mar sin sé Jack mar mé ná beirteach le thorcha mo gáhhar chéin agus cá chara beag button an lá. Cháifn fannachtach séine. Ó bhfuil más? Tá Bernie go an tuchart. Ó. Bhí éfin i leap sa réid. Ó ra sin is. Tá si de fannachling a fe píasa tá cinál deachreachtaon sin foioi láthach. Tá mé cinnte nuis go méid chothtána si an coppla lá. Ó Tá mé cinnte go mé mus. Right lads, tá seach má chun bór bhla. Is sé bré? Sláán se le. Slán é. Peidir? Caafar a tína fao seo. Cechaíháile? Feic dú gasú sin? Caiteoghine go duine go sá hecha teach níl tear ceatna cóid. Tá samúile ce is féidir mu dhéanana faoí? Bhfuil fe tú láta ní halbeidir. Mar go sáhla dé sin tá choganna nach féidir lát lééisise mór be. Hier. Brenna, feic me sib. Slán.
de riib. Hey, dus ná bránach nach rá. Ó nach rá. Tá iníon agus mac chusan nua céine sin. Man. Cén tanna bhíar siúd a ríist? Robbie, an bhéidir bhí lumsáin. Is cén bhain sin? Fíl sam? Beidir gur níos le útead iníon zofart a snostra. Míhall? Bhfuil a chatína, ceach bhfuil? Ceach le chléigen na be. Ní tún tí chluiginn tí bháinna bhí anna maidir ní cheapan. Póte go leor daoine? Fair pléchad sach mar thuáile, gur maiid. Dú tá, ní tá deise. Níor mar go pleistrail le fád an lá. Tásúla nach nearna an na rút méid cheás bailach. Ar ní rúr tú. Bhí ceann ó ghóisteid sinna méid. Tá ríide? Tá ríide. Ó, chéart. Hín me ná an brean úr sinna feidir. Tásúla nach go sin ála teach mór be. A hanú nío go mar ní bheith se go bhisne chaice. Ach ní bhain an héna stapáide có. An slosaí brada. Feidir, lean míhall má fér. Impímirta honna bhíní. Má se a heile tá sé gimimecht. Ní mar ri gur bhain se níos bhfuil. Seo, tuair se liftas. Hey, cumad. Sam. Sló mór an? Yeah, tá. Seo cé le bheith hasúla. Ian Wester Eileen. Ó, bhí go ddíhanúis. Neach me Angela? Tínis cíine gréú an me íochail ar a fan sa leabad. Tí an choirí. Bhí an chionna céir Eileen a bheanhacht. As a tain. Cá muid a lát. Aber lead. Rasta bheabhar atá tú, ní an seo. Bula mi leat hís go gálach. A chuig leanna feidir. Tá bránarm ach ní féile mar sin íonna. Tá mai tíon toseach go chráicse. Agus rudel, má cheapan burní gúil mis go ruíocht a réiseice mar gin nach máta beag. Tá dul móra agus dul mó mór. Menna, lá maid. Hi, Jack. Hi, Rory. Tá tú rás an sochar dúil? Tá. Bhí me geirigh lá a héanacht, well, ní éan. Bhí Bernie rálam gros slúintachán. Fí. Cogur, cainte bhharrnaí, bhí me géirí gáil amach. Raibh cuasaí áráid ar air, níos sin, ar táilsigad. Na Bernie is mí há. Well, mar a hálinn sé tá Bernie fánach lumsan is fi láthair. Tá sé gur ar bhíhall leisceil gháil le agus bin sí soach ceann annach fin ruí se. Tá siad scar? Well, tá fi láthair ach ní dálan gúil siad an áréide. Mága táte. Ní raibh tá dán. Ihe cin bhlína, ní raibh annach pís a sprí. Hey, tá san. Beidir go le roiime leis an murtacha. Céir a ceapanta? Well, béidir nach déanana sé mór an dochar. Tá sé fáideach. Feice me thuméid. Ní chreidim go chuúir na gádaí go é phléile. Tuk me sos a fón, léméirt, dúch me leta. Bhí sé go cheartta go é phléile am raibh ré. A ráne, se. Mestre ket an chéidir deile gan nach léchart chohhaing go me John mo bún. Gana, ní lám amsa le bheith geiste le cacamas mar sin waite. Mar útan anna seo phlé ar nó stile fásta imime me. Éisteachta sulm sanis, Can bhirtein i bheith casa an fort chéla. Agus má chuinn muid cho gar go nírin is féidir seas feara. Ceapú nach tuige me méid sin, ní amad an me. Maid le daoine eile. Mis sé geiste lei sinna mé? Tú héanaar dúirt. Anna aire sa teafóid. Déach muid i bheith driblóid. A chinine tá ggéar chu na léart. Wa seo amach. Ná gin hisa táda a bhhaine sa scéil seo, gon é rálums ar dús. Tá sin tú mé haig. Dríocht. Ó, Brenna Dylan, tóga sin. Fetch sin léh go cuméis, oké?
Tarsteach. Peace offering. Oh, Gramad. Should go hallway. Hi guys. Hi. Cata si bhfuil despond. Tá Bruni liv scéal goin. Well. Tá si an jazz nach chuil. Tá. Well, ní chuinói mé róadaí, okay? Fi mi caint le Jack. Chula mé gur chrochi mé roiint triblóide de ti réir. Fi hyn yn rod balua hastig o mi enaf. Hastig o'n leisgéil a gael. Rwy, Brianna, ni ond os tedas balach. Ys ni gabioch as leisgéil a gael. Mas gael gael yn y bil leisgéil a gael, wel, se mi hal sioige. Ar ddim yn ffosach mi oedd ar sio. Ond ni gael. Gys rhaid chwm o Iwan se let. Bwyn yn se sio lwg le mi hal, gys... Cech o possessive agos ta se. Rhys yn gwybod y chadid. Sia galanta. Siwd hagaf meri chynnu, sy'n ei yn ei ar naw. Wel, cymryd gyda'r yn orange nyr ysgol. Pe yoga. Da cymryd gym gyr hiol ma. E hiol chyrm da chi'n ialan chart. Yn awr clan i dor. Si? Da cymryd gym sy'r fast. Gys na rwy'n hanna ma'n brotsin. Ni hocl me agal me ei. Da tysa da o'i rydsi. Ni siarta di fe corda hod i argyd i maw arams. Ni'r mebl dys mwytiwr gynnu biele ar fel Amerig ydych heweri. A fi sio un ta dyr. Bedja gyro, a nia bac ys y densin i wyg fadwda. Ta niar teles netsi dan i'ch synnys. Ta rwyd i gael gymaila am y glochlans na mol her. Le Daniel? Tan terig yd fashion. Bron cwristiach ortach. Belach ar byg fyddig na'n ffochan y feg ymlet. Rada, ni tadel ar am sy let. Iol ar meid y hor ar eir. I'r tadal. I ych yn flin y fiawn, ni'r fan o pys y spri. Misio bacwys leis. Ni ar na byrni tada. Eislam, ni'n mis gyda yn chol o'r fam let o ffim o fe'n ceil. Fadda sy'n y fi hon leis. Brenna, fog am ar tasha. Gred let, gredst. Hei mwys, mae'n merolet ffing ar ei chlad ysyn. Mwyn siarad diol gwni. You see, Roger, Oh, ta si sy'n Nord Farm. Da moet je reglaart wie alleen te zien en zo. Tá Mac ag smíanamh mu seo thuirt. Chuig áit ag an te agus exotic. Áit ag an bhád bhaid seo le. Níor san gur las ar grúti a bheith? Ó, nílach tá má gobar. Tesyn ar chwrt ysgartiarm. Hyn mae gyrs da hynny cynnal ac i rysg, agos mae labr hyn o'ch o jata. Dyna ffordd da heisw. Wel, fi mae bres est ysgartiar wyed sy. Mae cyn sydd asyn. I'n na deli chreid fel gwr blian yl y catch. Si, agos blian yw'r taca. Ach, mae ta ffyrin i bion. Jyrs sydd gwr tŵ smail yn y hybre. Ta mae sydd anna gwr blian yw'r doi i gael y fan. Ni hyb dy ffadjar gwybod mewn dwy nesag? Hwg mi. Na, i fi si gwr tohas yn nhw'n. Special delivery on the show like Tiger Tiran. I've heard Canon Kane os na chwri mahawak. Just the show is seen with them. All right. Hey. Come on. Amateur seo, a mae cynta go. I fi eisiau joc o'r tislo wan jas.
Cechuí. Yn sam cechuí. Ach bear muidir. Fáin fáid fuisih. Bastard.